Om Swastiastu. Inggih para pemirsa, alit-alit para sisya para Yohanes sami mewali ring video ni puniki iraga jagi sareng-sareng melajah bahasa Bali. Sarengin atau titiang Ayu Aryati, guru mata pelajaran bahasa Bali. Inggih dumugi samian ring kawentenan sani pece pada kenak sekeluarga semaliha tetap semangat melajahin bahasa Bali. Inggih menawi mangkin sampun saya jagi melajah durusang sani mangkin nguratiang. Ring video ni puniki iraga melajahin puisi Bali anyar sesampune dumunang iraga melajahin periodisasi kesusastraan Bali. Inggih mau sang indek puisi Bali anyar nggih mangda keuninin taler dumun napi sane ke baos puisi punika. Puisi nggih punika sastra sane kaanggen nartayang pebesen nganggen basa sane bawa nanging dagingyane padat. Puisi Bali anyar utawi modern sanika pertama embas duk warsa siu 950 sia duk punika medal puisi sane memurde basa Bali Pekardin Suntari PR. Puisi ne puniki medal ring majalah Medan Bahasa. Puisi ne puniki ketah kabaos pinaka tonggak embasnyane kauripan puisi Bali anyar utawi modern. Ya diastun kantos makin durung tatas keuningin sapesira sujatine Suntari PR punika. Inggih mau ngewacen puisi Bali anyar punika nenten je patah sekadi ngewacen sesuratan biasa. Santukan puisi punika mepaiketan sareng wirama atau rima dan irama miwah bait taler larik. Sedurung wacen puisi mangda keunin dumun ugar-ugar sane patut resepang rikalaning wacen puisi. Nah yening sampun ngemargi yang sekadi napi sane dados ugar-ugar pasti ke sampun ngemolihang pengerasa sane manut daging puisi sane kewacen. Sane mangkin ketelatarang tata cara ngewacen puisi Bali anyar puniki patut nguratiang wenten sane kebaos wirasa utawi interpretasi. Pinirin sedurung wacen patut ngeresepang dumun sukseman utawi wirasan utawi unteng pikayunan ring puisi sane jagi kwacen punika napike mendaging indik kelulutan atau asmara, kesengsaraan atau penderitaan utawi sanitiosan. Yening tentatas uning ring sukseman puisine punika kalau tidak memahami sinah pacang sukil rikala jagi ngemutuang rasa maka akan sulit memunculkan rasa yang ingin dimunculkan. Kenten taler napi daging puisi punika sinah nenten presida keuningin oleh sang sane mirengang. Begitu juga apa yang menjadi makna dari puisi itu tidak akan bisa diketahui oleh yang mendengarkan atau yang menyimak puisi tersebut. Nah, nomor kalih utawi sani B wenten kebaos wirama utawi olah vokal. Ngwacen puisi patut nganutin tempo utawi kecepatan, intonasi miwah artikulasi. Tempo punika mepaiketan ring olah suara, ring sapunapine ban-ban pelan-pelan nggih, ring sapunapine cepet utawi becat utawi gencang. Ring sapunapine mesandekan bila mana juga berhenti atau beristirahat. Intonasi punika mepaiketan ring sapunapi mesuara sane keras, mesuara sane gigis, nganuten pengerasa ring puisi punika. Ngelantur artikulasi mepaiketan sareng ngucapang kruna-kruna utawi pelafalan ring puisi mangda jati tatas nenten sarugremeng agar jelas tidak kabur.
Mangdani nenten wenten iwang penampen ring sang sani mirengang agar tidak salah dalam penerimaan oleh yang mendengarkan. Ngelantur sanice wenten kebaos semite utawi raras, taler wirage utawi gerak tubus. Nah niki kedadosang siki wenten taler sane tiosang sane semite utawi raras punika kepala sang sareng wirage utawi gerak tubuh. Sakemon riki kedadosang siki nggih. Napi semite utawi raras utawi wiraga utawi gerak tubuhe punika. Rikala wacan puisi semite miwah wiragane patut nganutang ring wirama suara miwah wirasan puisi sanik wacen. Artinya wajah, mimik, ekspresi gerak tubuh, gerak badan harus disesuaikan dengan wirama atau vokal dan wirase atau penghayatan puisi yang dibaca. Yening sukseman puisi puniki indik kesengsaran patut wiraman suara, semite, wiraga, mangda anut sekali anak kesengsaran. Kalau tentang kesengsaraan, mimik, ekspresi gerak tubuh, gerak badan pasti sudah harus sesuai dengan bagaimana kebiasaan atau bagaimana perilaku orang sengsara. Yening sampun sekali sapunika, sina sampun pepacaan puisi punika pangus lengut tur ngelangenin. Kalau sudah bisa menyesuaikan semite, raras, wiraga, dan gerak tubuh, pasti ke puisi yang akan dibaca pangus dengan baik, lengut tur ngelangenin, tidak kaku dan kelihatan menjiwai. Ngelantur sanede watas selengkara, batas-batas kalimat. Mangda jakti tetuak bebausan utawi unteng pekayunan sane wenten ring sejeroning puisi punika patut tatasang ugi ring dije patut ne bebausane pepacaane mejanggelan utawi merarian. Dalam bahasa Indonesia indike puniki kebaos enja beben, pemenggalan kata atau pemenggalan kalimat. Sejabaning punika rikala mejanggelan sang wacan boleh mangsengan utawi ngatur napas. Inggih, kelanturang sane mangkin indik serane ngwangun puisi bali anyar. Wenten kebaos unsur intrinsik miwah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi bali anyar minekadi wenten murda utawi judul. Nika manut ring daging puisi ini dados merupa pesengan atau nama genah atau tempat, kahanan atau keadaan miwah keterangan. Merkali unteng utawi tema, nika nyinayang paundukan tema sani ke surat pebesen, sani ke rauhang ring pemiarsa utawi pendengar. Wenten minekadi inde kelulutan, asmara, kesinatrian atau kepahlawanan, miwah kesengsaraan atau penderitaan dan sebagainya. Ngelantur wenten suara utawi sajak irama, suara sani becik rikaleng kawacen utawi kepireng puisine punika. Ngelantur wenten wirasa utawi emosi inggih punika basa sani becik tur maning anutang ring daging puisi. Ngelantur wangun puisi utawi tipografi nika bentuk puisi saneka surat oleh sang pengawi, wenten saneka surat pepolosan, wenten taler saneka surat tawah-tawah. Melantur indik baris lengkara utawi larik. Nggih punika lengkara ring puisi mangda becik tur lengut. Ngelantur kosabasa punika inggih punika kosakata awinan kosabasa punika pacang mersidayang ngewuhin puisi punika mangde sida kekayunin miwah kerasayang dagingipun. Wenten puisi sani nganggen basa bali kasar, alusor, madya miwah singgih. Ngelantur unsur ekstrinsik puisi Bali. Ekstrinsik puniki unsur luar. Inggih punika kahanan sang pengawi, keadaan sang pengarang, saha medaging pebesan atau amanat atau pewarah-warah
tetua miwah tetujon sane kaabdiang dan tujuan yang ingin diharapkan oleh pengarang. Inggih sapunika iwau tata cara ngewacen puisi Bali anyar patut nuratiang sane sampun kawedar iwau. Makin durusang ngerereh contoh anak-anak ngewacen puisi Bali anyar utawi anak berdeklamasi taris tulat punika utawi sida sane becikang malih mangda sida ngewacen puisi Bali anyar mangda sida berdeklamasi. Ini sane mangkin kalanturang antuk puisi Bali Purwa. Nah iriki jagi keindahan puniki ngaturin imbe wewacenan puisi Bali Purwa. Elingan nggih puisi Bali Purwa punika dados ketembangan kawinan kebaos taler tembang. Inggih mangdadangan niki kaambil saking silih tunggil geguritan niki nganggen pupuh ginanti. Apade utawi satu bait. Contoh pace periring nggih. Mire besu Bali utau kadine munggo ring ngaji yaten sang sarapunika wadu saking tingkah peleh saking ketambetan tambet dadi dasar sedih. Nggih nika contoh pace periring. Inggih sane mangkin contoh pupuh ginanti cengkok wilet. Saking tuhu manah guru mituturin cening jani kaweruhane luwer sanjata ne dadi prabotang sai keanggen ngeruruh meretong asanon caninge urep taler rereh ring media sanitiosa ini lebih bagus nggih. Nika imbo pupuh ginanti. Cingakin ring ungkur pupuhe punika wenten sekadi 8 U8 I8 ani selanturipun. Nika sekadi ring pinika video pembelajaran sani sampun lintang. Kutus utawi 8 punika kebaos guru wilang. Guru wilang punika banyaknya suku kata dalam satu baris. Akeh wande sejeroning acare. Terus ngelantar inde sane teosan U I A I nika kebaos guru dingdong. Guru dingdong punika labuh suara ring suang-suang penguntat cari atau jatuhnya suara pada masing-masing akhir baris. Nah nika suara U atau vokal U. Sane baris nomor kalih vokal I dan sebagainya. Sesampune ke jangkepang dados iki dados apade dados satu bait nika saged wenten punika 6 care 6 baris. Nah nik 6 care utawi 6 baris punika kebaos guru gatre. Guru gatre pupuh ginanti punika kebaos 6 care 6 baris dalam satu bait. Nah punika imbe pupuh ginanti sane sampun kawedar sareng padeling sane. Pupuh sane tiosan pupuh ginanti nggih antuk lirik sane tiosan taler padah. Padeling sane padah.
Ping seket kantos ping siu bolak-balik manumadi 8i. Ngubuhin pakitan manah 8a. Kaden ia bisa trep di 8i. Sube sata nagih domas 8a. Sube siu nagih aket di 8i. Nah, ni kepadah kemantan nggih. Nah, ini artos utawi sukseman pupuh puniki durusang rereh pereragan kayun-kayunin nggih. Nggih punika taler pupuh sanetiosan malih. Kantun pupuh ginanti sane lirik sanetiosan padah sekadi wau nggih. Mangde ten suwe kawacen nenten kuacen malih nggih. Nggih ngelantur sapunika wenten 3 pupuh mangkin malih wenten pupuh ginanti sakemawon ke surat sekadi urayan ke samping nenten je ke samping sekadi puisi wau nggih. Niki padah kemanten nggih. Niki wenten nomor 3 apada, nomor 4 apada, nomor 5 apada, wentene 3 pada. Tawi 3 bait. Sesampune jangkep pupuh-pupuh punika jangkep dados asiki, wenten satuane jangkep nike sampun kebaos geguritan elingang nike nggih. Inggih punika wau imbung wacen puisi Bali Purwa ngwacen tembang tawi pupuh ginanti. Sane mangkin lanturang inde geguritan malih pide. Geguritan mawit saking krana gegurit sane maartos ngardi puisi. Daris gurit punika kedui purwayang dados gegurit. Raris kewewehin antuk pengiringan dados geguritan. Geguritan inggih punika cerita sane metu saking wit pikayunan sang kawi sane kewangun antuk pupuh miwah presida ketembangan. Geguritan adalah cerita yang keluar dari pikiran pengarang yang dibangun oleh pupuh dan bisa dilagukan. Atau dengan kata lain, kumpulan pupuh-pupuh yang terjalin dalam satu cerita utuh nike sampun kebaos geguritan. Inggih ngalantur elingang video sane dumun niki sampun janten pisan ketelatara niki cingakin sane kebaos Sekar Alit utawi tembang macepat. Sekar Alit tembang mama cepat ke daging pupuh-pupuh. Raris pupuh-pupuh punika kepupulang ke dadosang siki jangkep sareng satuane dados kebaos geguritan. Dumugi kantun eling. Inggih lanturang mangkin wenten geguritan sane nganggen pupuh wantah siki. Taler nganggen pupuh lintang ring asiki. Wenten geguritan monometris, taler geguritan polimetris. Geguritan monometris punika geguritan sane nganggen pupuh wantah siki. Contone geguritan bungkling, jaiprana, basur nika wantah nganggen pupuh ginade kemanten. Geguritan polimetris inggih punika geguritan sane nganggen geguritan mekudang-kudang pupuh sane sekadi geguritan tamtam, pakang raras, geguritan inengah jimbaran. Artine tenjeng nganggen pupuh asiki kemanten. Pupuh sinom wenten, pupuh sanetiosan wenten. Nike polimetris. Inggih ngelantur mangkin Sekar Alit kebaos Sekar Macepat menawi kedasarin antuk penarke carane nembang utawi ngwacen. Nah, kenapa Sekar Alit disebut Sekar Macepat? Itu didasari oleh ketika perkiraan caranya nembang atau membacanya. Inggih punika mangde pengambilanipun papat-papat sekadi ketah sak memargiring Jawi. Duaning tembang macepat sani ketamiring Bali punika kocap mawit saking Jawi. Disebut tembang macepat karena pengambilannya 4-4. 4-4 suku sekadi sane ring Jawi. Tetapi juru tembang niring Bali rikala nembangang Sekar Alit punika durung janten pengambilanipun papat-papat. Tetapi
Tapi yang menembangkan di Bali di saat menembangkan Sekar Alit itu belum pasti atau mungkin saja tidak menggunakan teori tersebut. Nah, yang penting sani membuat keutsahayang inggih punika elah nembangang manut ring ugar-ugar pada lingse mangdet tegas kerune tur becik kepirengang. Yang pasti gampang untuk menembangkan sesuai dengan aturan pada lingse, sesuai dengan arti kata, dan baik untuk didengarkan. Artinya tidak harus membacanya seperti tadi mengambil 4-4. Inggih, tata cara melajah nembang Sekar Alit tawi macepat puniki wenten duang paletan, wenten kalih paletan, ada 2 tahap. Inggih punika pace periring lan nyengkok wilet. Nah, pace periring punika nembang manut gegatrannya nih sani polos, nenten nganggen wewiletan, nenten nganggen nyengkok, miwah nenten nganggen gregel. Nyengkok wilet punika nembang sani sampun pepayasan, merupa cengkok wewiletan miwah gregel. Bisa dikatakan pace periring punika masih mungkin amatir. Kalau nyengkok wilet bagi yang sudah ahli. Iening pacang miletin lomba utawi wimbo kare, wenten paindikan sani pacang kutu rekse sejeroning Sekar Alit inggih punika tikas punika abah miwah tato busana atau penampilan, nomor kali onek-onekan, kepatutan ngewacen atau ejaan, nomor 3 reng suara sane jangih nudet kayon, melantor wenten guru dingdong punika kepatutan suara ring penguntat cari sekadi sane sampun ketlatarang ring ajeng iwau. Inggih sapunika presida untuk titiang nelatarang akide inde puisi Bali Anyar, puisi Bali Purwa, taler geguritan. Nah, makin mangda sayan-sayan sida antuk nembangang utawi ngwacen puisi Bali Purwa, mangda samian seneng miar sayang nak metembang, sering-sering muruk. Nika mangda becik suarane, mangda sida taler angkihane becik, ngelantur pelajaran teori utawi ugar-ugar pada lingse sekadi wau, raris praktek keterampilan mangda waget sejeroning nembang utawi mupuh. Inggih, para pemirsa, alit-alit para yowana para siswa sapunika antuk titiang presida ngewedar pelajani mangkin ring pidoni puniki dumugi sampun wenten pikenohipun. Tunu langkung titiang aturang materi puniki titiang nunas pengampura. Dumugi sida metemu muali ring video sanitiosan antuk pelajaran basa Bali sanitiosan. Inggih puputang titiang antuk paramu santi. Om Santi 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 Om.